modalidades. Sabe, nos festejos, vamos a igreja sinodal, reunião, participação e missão. Nós recomeçamos a isla de maneira santa e buscando com canção e conexão. Identidade humana na paz. E nós vamos começar a unir. Aleluia, aleluia. Padre cortado, Dios amanda, vivanos, Espírito de amor. Vamos invocar o Espírito Santo, Deus canção, a composição não tem lógica e completa, é fraca e total. No está vivo, Espírito Deus, Ele para nos salvar. Deus foi uma pena porque tempo viva. Aleluia, aleluia, para recordar amor. O Deus Espírito de amor, vini Espírito de Senhor, llena-nos coração. Vini inspira e convida, trago de salvação. Aleluia, aleluia, para recordar amor. O Deus amanda, viva-nos, Espírito de amor. Sentemos de nós sentir de coração amor. Vamos tornar testigo de Cristo Salvador. Aleluia, aleluia, para recordar amor. O Deus amanda, viva-nos, Espírito de amor. Vamos rezar junto, de coração, assim eu coloco na mão que vamos cumprir. Nossa unidade de Espírito Santo, reunida em nova, a boca do nosso conselheiro verdadeiro, pincelar-nos, apoiar-nos e verdadeiro nosso coração. Se a nossa caminha nos entuma e mostra-nos como nos foi chegar na nossa meta. Não larga-nos perder tudo, pastoramos a nele na dele e pecador. Não permitir para nossa ignorância e para nossa caminha na falso. Dona-nos o dom de por discernir, para nos não largar prejuízo e consideração a falso que a nos aciona. Une-nos puro, para nos não desviar de caminho da liberdade e justiça, sino para nos carnar muito duro de nossa peregrinação terrenal, para alcançar a vida eterna. Que sabe nosso perigo, da obra dentro do tempo e lugar, mundo dado aquilo, do siglo de siglo. Amém. Nos dá o nome seja santificado, o reino ilumina-nos, a vontade seja assim na terra como no céu. Dá-nos sabemos pão de cada dia, e perdoa-nos os deveres, mesmo os que nos abandonam nos devedores, e não nos cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Espírito Santo acompanha-nos sempre na vida.
Buenos días, buenos días. Posso la parte di lanci anche, DJ, non so per Prada, non so come di Divina, non so, tutti la spessa. Pero io abbiamo anche passato che il documento da Kumahaya, il di Patimeko, cosa kaya dosa ay pasang, pinapulsa ko programa del símbolo y después aquí el otro toda y Patimeco ¿cómo llama? No, fuera de Patimeco antes el otro preparatorio documento preparatorio al sínodo 2023 como hay también por Vaticano y sabe lo que el obispo va a discutir in luna di ottobre, cominciando il 4 di ottobre, e secondo di ottobre a Roma. Si è per me fase di discussione ante sinodalità, sinodo a sinodalità. In due parole. Il sinodo è il processo, e sinodalità è attitudine. Se kita algo que más interesante. Di pasado pada waktu ini, kita kami contento pada itu yang sini tapi kan jadi sebab dia lagi ini memantai message Andre bukan tu nak aku sampai sini kami nak maupun pesta di dia tapi ada macam si tapi tu nak aku kita contento mas masih nak bisa skapa kita dulu mas itu tadi Entonces se dice, no, más que otra interpretación, una interpretación, entonces otra presentación, otro cara de lo que es el programa de sinodalidad. Mayoría de post, kita repite okay, forma kita auto mencionar para la presentación para itu y anoche en presentación, no turno de final. Pero esto no nos puede prestar. Luna di ottobre tabe, mesti che riunioni intero, Bonero, studia by supuestamente 16 dipinti na Bonero, ma encuentro y nos trata, pues es un tema aquí sinodalidad. Vamos a ser honestos. Iglesia completo, no hay que confundir. Hasta que la existencia de uma e passo aqui. Para sobre a abre hobby ou pós. A igreja como gente e medo. Não é algo novo, são apenas tem medo. Isso é o que o documento lá. Hasta que mencionar aqui na porque Shem Jesquatel, conferência episcopal. Conferência episcopal. Quando a conferência episcopal contém 10 a 20 dióceses, onde a nossa pertence na AEC, aqueles episcopal conferência e sede da Trinidade, e arcebispo Jason Gordon Jason está em cabeça encabeçar e AEC, comunidade o bispo de Trinidade, e aí na AEC automaticamente o bispo era arcebispo e il vocero líder del obispo del Caribe, nos pertenece a Chile, está con su célula, nuestro estilo de Jamaica, todo el otro lado, Rock DJ. Y sí, un grupo de diócesis, y cada diócesis parroquia tiene. Los diócesis de Wellington nos tienen casi 30 parroquias. Era chiquito, comparado con otro diócesis que tiene 100 parroquias. Pero según mi cifra, 102 son de 104 conferencias episcopales a participar en 2 a Caipo. Que trabajan más o menos, se dirá, 2.000.
parola ng pag-iisipan. Inexistensya, hindi hampir kami di attitude di obispo na. Hindi na ultra-tradisyonal. Di otro na ultra-moderno. Habri matulpos. So, asila spektrum di Iglesia ta. Papa Francisco na pulpa, di haya puro, di emesong kami na yama sinodo, di sinodalidad. Okay, so kung isa, okay, pati, gusto ko prangkat na rin namin tour, pero ahora mas may naging nasa pausa, nasa hindi na lang sa pregunta na kamos ko, kasi ehersisyo mental. Okay, letra A, sinodo. Di palabra griego sin y hudos. Junto, hudos ka pamilya. So, cada junto de pamilya ni o Señor, esa es la palabra sinodo magnificar. Manera para que tú isa en algo nuevo de iglesia. Iglesia Santa Tabatín. Ecumenico, ejercicio, reunión ecumenico, reunión sinodal, con mayoría viaja a obispo ng so participar. Obispo ng. So, obispo ng representante, apóstol. Mientras el sacerdote ng representante, anciano ng. Anciano ng, cada comunidad ng anciano. Itang líder. Leidster, gusto mo din hindi mas experience, kung hindi mas sabiduría, ano. Pero hindi yung liderasyo, yung nagiya yung komunidad, pero arriba que kami apostol. So, batang may pahabol na nagka Corinto, Efeso, Colosense, italaga, kada kumit, talaga kong leader, o pogiyang. Sita, anciano na, no está supuestamente sacerdote, es un total heredad y función aquí. Mientras el apóstol, el obispo, toma por un lugar al día. Entonces, ahora la parte de sínodo, el representante del apóstol lanzó, el obispo lanzó. Viaja aquí, Papa abre, hasta sacerdote, laico, moderna, para asistir. So, di ko kasi ito rin ang sinodalidad. October 21, sa Papa Francisco de siya un encuentro multianual y global. La involucró gente para una contesta y a la propia diócesis, propia parroquia. El primer tema para estimularnos y pensar, ¿qué pasa? Espíritu te invitamos Cuba para nos ofrecer el viaje que nos está haciendo juntos. Kita po en inglés sa viaje ng lugar ng traduction. What steps that the Spirit invites us to take in order to grow in our journey together. So yung emphasis na juntos na kana junto, yung sa kana junto, nos crece. Nos crece de sabiduría, nos crece de experiencia, nos asigna, como para decir otro, nos asigna intolerancia, fascismo. Más difícil, ¿no? Esa es la pregunta. Pero el carisma de sucesión apostólico y necesidad o obispo de una lideración. Cada mundo, no necesariamente por ser cada mundo debemos decidir para los meses y nos hace. No está cada mundo siempre guiar la palabra de Dios y para enseñanza de la iglesia y inspirar al Espíritu Santo. Para nosotros também perdi. Para nós também perdi. Você está fácil para nos convencer cada mundo de não nos salvou. Viajan a mí cuando se protesta en el libro de vida se acaba en New York. Es muy conmigo de un partido de 9/11. Eso es la libro. No nos salvó.
non sono i capire, non sa conversare, non sa attenzione da riconoscere, io non so guardo, just quando si dice cammina, non si è più bene, così non sta non sta, perché poi non si cellulare, no? Il GPS, cosa comincia a vabbè, questo non si sente niente, non lo va, quindi i cinesi sono anche da non trovavano sono cinese, teoricamente per cinese non è asiatico. E da fase per perdere, per una ora non sono venuti a un certo livello social base, o so, da un'opportunità di riunire, tratta di dialogo a comportamenti nuovi umani a santità e senti e responsabilità di partecipare in vita dell'Iglesia. Un po' importante, per dos palabras aquí, llamada de santidad. Los por la llamada viva y vida de Cristo. La viva como santito, santito, es suficiente. Pero también en nos viva vida individuo de nuestra santidad personal, nuestra espiritualidad, con nossas como personalmente pacífico, nós estamos muito responsáveis pela igreja. Di po isang tao importante. Pasobra, bibiyahin nila ng isang ayat ako espiritual. Pero bilang nakere din yung iglesia. Bilang ako espiritual, pero bilang nakere din yung religion. O, pinarespetase. Sería bueno que con el equipo espiritualidad, con el equipo de iglesia, equipo religión. Religión, palabra religion, significa maramundo, no sabihin mundo. Iglesia, significa no sabihin punto a bordo manda. Misión. So, iglesia y misión, la palabra na ito rin ang otro. E não é capaz de Basileia é um lugar onde nós estamos a Deus e nos sentimos presença de Deus. Pero sempre em conotação da luta e da indivíduo, comunidade, basílica, igreja, isso tudo significa comunidade. Bem comunidade, bem companhia de outro. Ele não significa como não seguir o mestre saúde espiritual. Não é possível. O corpo vai comer. Pero que vale a realização do dona, do talento lá. Pero não sempre o mesmo. Espírito Santo toca-nos e dona-nos diferente talento. Pero ele não está uso privado, sempre está para engrandecer a comunidade, engrandecer a igreja. E sabe que eu não me amo como sacerdote como sacerdote, servante, a mim não vou peticionar no mês. E me tem outro gente para peticionar no mês. A mim não vou perdonar meu mês, não me solucionar meu mês. Não, para outro sacerdote, a minha solução não está começando. Me não vou assim, conseguir ir à igreja para mim só. Assim, para ter o momento de canônico que o artigo da missa, o não há assim missa só, o você tem companheiro. Pero agora não há, tem que abrir-se, tolerarse, pero no hace y excepción viajar normal. Tengo que viajar, no se tendencia de se bajarse o viajar, aunque sigue así, es también normal. Actualmente todo está en excepción, pero es porque es normal. Ano está perde el sentido. Siempre está cambiando de nivel, talísimo. Más bien, más ahora que te cambia, mas é delicado. Ok? E não diz que o evento acaba um processo
untuk involved is energia. Is energia kermin, no? Kung saan ikot ang energia? So yung gusto sa energia, wala, ano, pero sinkronisa. Ayon, recto, uno. Nos gusta subir avión, especialmente el avión chiquito cuando pula a lo mejor por poner. El piloto puede sincronizar y dos motor E. No me se tiene un RPM y también el meso sobre el pala a cambio, ¿no? El pala a cambio. No me se sincronizar. Si no está sincronizado, está sacudir y avión. Y ahora está sacudir a ver, y está capaz de que el otro es acá en coche. Después tu voto, parte pero ahora tem 2 ou 4 pala, propeller, também isso está sincronizado. Se está sincronizado, está sacudir. So, sinergia, que nós todos, cada tem energia, tem poder. Nós todos temos poder, cada de nós tem poder, pero nós estamos sincronizados. Mesmo com canção, você canta, cada canta na sua, não tem mesmo ways, pero não mesmo tempo. Outro canta pouco, outro rápido, ele tem harmonia. Só que na parte de sinergia, el pueblo de Dios, su pueblo de Dios, con el obispo junto con Papa de Roma, obispo de Roma. Se tres están sincronizados. Então, reto grande a sobra, o bispo considera sempre mais carinho. Pastor não sempre está dizendo, a vida pastor, a vida decidir. Em certo posto, o pastor está decidindo sim, tem direito de dizer. Mas em certo posto, atualmente ele não vai decidir isso. E tipo consultar sobre ele. Mas a decisão que está afetando mais o pueblo do água. E o povo está decidindo para nada. Nakakotami antes de padre na holandés, pamilya ni Pinheiro, ang holandés na bisita ang pastoral di ba? Uri, na bisita kas, dapat yung pastor holandés na ulit bisita pareha, bisita sa maayaw ka pagkasama. Ano na wala yun kami siya? Ay, na po tingyo! Di ko! Gusto na ka tumihog ko! Kaya pala kaso, kore-kore. Bisa ko, asin na lalo na bata. Pasto na yung mga dumili. So, yan siya. Dumili ka. Ito sa eskwita rin, relasyo, pero it's coming from Pastor Gerdon Ibonin. And this, ilang muli namin. Y hasta el pastor Andrés Mario, en la actividad sobre el pastor de San Martín, a Cruznique, americano, le dice que, me descubrí tumba del primer pastor de San Martín. Na Baila Santana, adalah hasil ceremonia, iksium, permiso de gobierno seguro, se lo dirá. Saca el resto mortal a su posesión de la divisa de Semana de Dulce. Dos días después, Andrés Carmita, talaga yung buscar el tumba del pastor, primer pastor del Brunei, del mal fama. Entonces, la pide arqueología, pide permiso, seguridad, saca. Masubatan yung teoría del pastor que no hubo pinina. Isa ito naman ang Brunei. Tulo, yung grande kami sa Panginoon, pinina sa kamar pastor. Siguro, bakit isentido mo na ng tapusan sa manera, no? Makuha mo sa mga.
su maniera di vida. Ya, pero yun kasi nanaulo siya. Kung isa tinyo, ikaw, di kayo siya kaya ng ninyo. Masa, ko pa siya. El día, kung nós kabataan ako nito, kabataan yung Concilio de Oros, ang reunion anual ni Pedro, kabataan ng Mayo. So, masabay lingkon, sa the rest of asking procession by misa, the report. Kung sabi ko pasa, publica, esta algo que pone yo de cosa, sublime, celebración, evento aquí, único, nos acordan el grupo, asume, acción de vivir, una fue corazón, y no hay el poder en la calle. ¿Entiendes? En la calle, rescatar a la mayoría de pasajeros, pero en cambio, el piloto ocupa de rescatar otro familia, no mucho lío de cosas, pero uno, nos aguardando por lo mismo, no sé, noticia. A ver la calle, hacer como familia de celebración aquí, ¿verdad? No se celebra misa, hacia el final de misa, hasta que viene la sí. Esta historia, pastor Arabia, se musiculi. Si parliamo a uomo, se l'anchea, a tanto che storia la parlo, per ya no tiene la cosa. ¿Veis la verdad? Okay. So it's not just an evento, ito estamos en proceso. Cuando nos junto con el rumbo del Espíritu Santo para dirigirnos y que Dios entonces su diseño a su pueblo. Iglesia apunta mística de Cristo. El Señor tiene más en poder de la iglesia. Y nos hemos sincronizado los pensamientos y diseño de la voluntad de Dios. ¿Cómo está haciendo? El individuo no se puede llegar allí. Pero junto quizás se camina, cual con confianza en la palabra del Señor, dos o más gente reunidos en nombre a mí también media el Espíritu Santo guíanos, presenta el pensamiento del Papa Francisco, en la esperanza el proyecto aquí. Letra C, dijo que el sinodalidad. Según congregación, la doctrina de fe de la Comisión Teológica Internacional hacia el 2018, esta define acción del Espíritu de comunión de culpa de Cristo. O sea, aquí está distinguir Espíritu Santo distinto y culpa de Cristo a otro, pero Espíritu para inspirar en su culpa de Cristo de enviaje misionero, o otra palabra, o otro introducir. So, intención para nuestra conciencia de ¿qué a mi misión? ¿Qué a nuestra misión como iglesia? Eso es una buena pregunta. ¿Qué a nuestra misión como iglesia de Aruba? Pero, terminado. Pastor, ahora nos piensa que los mes propio problema son en independencia de nuestra separada con el otro Islam, para pertenecer a diócesis de Estado. Y en esto se trata
no está pensando en los propios problemas, pero también considerando el problema más grande. Como iglesia, tenemos que enfrentarlo hoy. Poco día pasado, pasa de internet o de ministro de coração, a expressão, a palavra, a igreja católica, isso pode estar a curso, a bem, a poder. Operação. O que diz a própria igreja católica também de costa mudada, a poder. Não são da polêmica, não. Mi piace bene l'ora perché abbiamo una bella conversazione. Mi piace bene nel mi sento. Ma se tu non stai cantando una legge, mi piace come un po' allegro. Vedo sa? Sì, piace che non è sa, ma non sa. Mi piace bene. C'è di drive? Appuntamento grazie di fortuna. Portare a me della Harini. Cioè, questo non sa, ascoltare, non sa, proprio abbiamo fatto e oggi nessuno la tappa di questo Eva. Apple. Ainda passado da cidade. Sono la psicologa. Sì. Anyway, così la mattina un problema locale non ha necessariamente un problema di però come tratta un problema locale sempre è un assunto assim só pero como se fuera un problema de intermundo. Hoy gente hoy día hay problemas personales, pero la temperatura gente sabe un problema o está sufriendo su problema personal, está sufriendo mucho. Quizás como le está por algo bien. El problema en el caso está creciendo en el trabajo, está afectando todo el otro mundo. Así la libertad nos como gente, ¿no? Pero aquí la capaz de ganar el Espíritu Santo también, como el rol del Espíritu Santo, y también considerar que Dios quiere a su pueblo, que Dios está deseando un pueblo, iglesia, que Dios quiere a cambio de este vivir en iglesia, cerca de sacerdote, del obispo, cerca del pueblo que rompe el pastor. Cerca del pueblo que no está completamente de acuerdo con la iglesia, hasta esa contra la iglesia. Se portan por eso se considera. Soy el padre misionero. Segundo comienzo preparatorio 2021, comienzo sono sinodalità, forma, stile, struttura di iglesia. Come la comprensione di forma, stile e struttura di iglesia. Allora comincia por l'ultimo, molto más fácil con la struttura di iglesia. La struttura di edifici. Il regno, la palestina, ma non capite di una piscina, il pastore, piscina da serrato.
sa business hours ka o napatan ko. Ano, gusto ka bisa? No! Pastor, may sa disponible 24/7. Ito posible? Ito posible? Pero pastor, so sitwasyon na ba yung sa es esta estructura, our estilo. Digo el estilo de iglesia. Como nos da comunicar, como nos trata a otro, y manera. Na hora que gente que está na luta na roda, uma igreja está a cobrir menina aqui, esse cantinho. Usando essa aqui tá, porque falta de nossa igreja, pastoral de dinheiro. Nós talvez nós podemos na luta, tem dinheiro tudo que 30 anos na takeaway, drive-thru. Vestimentes, saliente, drive-thru. Não basta sendo mobilizado. Basta hindi lang gusto din sa mga Ferrari, Funeraria, Aurora, Olive, Pray, sobrang kailangan kasi kita kasi nasa tulog ng slides, di persona ano servir, the coffee, uso isso. Ito pa nós não reflejar o mistério do mundo. Simplesmente é um evento ou atividade familiar, civil familiar, comunitária. E também é nosso caminho ser condolente. A gente está discutindo com o amigo. O que eu vou ser condolente? Ele falou, estava. Sim, eu vou me sentar também. Aí eu paguei no papai. Vai de foto ou da família? É família. Você estava de conta dos modos sacados? Eu tenho que errar. Ele está acostumado, não? Ele está acostumado. Aí a tua coisa era para acostumado. Isso aí você tem que de forma que ele está como que outro na família, nós como igreja, como romana, como cliente, como na impressão de católica. Dessa forma, também na comida de eu, tipo de gente que pensa, quem me dá como católico, como pastor católico. Eu me ama, vai buscar minha rebelde na política. Menina, menina Jesus, quando kasama yung miniratan, kasama, pero hindi mo kasama, ako yung alis, so kita problemi nga. Ito po din, kung si Jairo Maduro, matindi kung sí, pero minukod, yung pastor, ang minita pastor, ay, sorry. Bom, naquele nós tratamos só que para vestir o homem, antes da pastora da vestir, né? A justei mesmo, a segunda agora, a aristocrata assim, a mulher tá voando, a mira, só pode ficar com short só, sem avião, e não há para o bispo. Cara, eu sim. Pero como pensando, toca e gente por sentir como está diferente de uma maneira. Então, quando eu sou uma experiência de vida, eu estou na da puta minha. A maioria é da puta minha, pero
ejemplo, sa katulad niya, Amsterdam by Pilipinas. So, el vuelo no está directo, pero el vuelo no está directo primero. Después ya que el año va a ir straight. 10 horas straight. Y lo hizo akan sa criminal. Ano kasi hindi na? Ito kasi kapatid nito. Sir, I have a question. Are you a priest? As well, see, yes. Are you a Catholic priest? Yes. Can I confess? Sige, confess. Pagkakatabi kita tapulang, pwede merka Los Angeles, a Marina, tapit at iswater, tres straight. Tapanda din ang Senyor, Jesus Christ. Hindi na pinagkabusta, yung mga kapatid ni Jim. Kulito, sa Kamesi. Nakabinda, nanda din Hawaii, kapatid yung turbulensya. Iapyol, sa huli. Sa Senyor, at sa huli. Pura-pura ng Jesus Christ, hindi tapos sa Rosario. Pegada ni Lisa. Lisa ang okay. Pero, i-komparasyon mo yun, hindi siya stay kung kaya. Hasta na wala. No, magkasinta, tibiyahan. Pa-accident, touch it. Magkasinta. Ito magkano mo din. Mag-isa ka kagos. Ako mahal sa ito, kagos, anak. Sabi kita bilang untuk diferente forma de igreja. Porque enviava nós três atuação e confrontação da distração. Aí está. E vai enviar está contraditório de lo que nós supuestamente propagandamos. Okay? So aqui di nostro documento pubblicato a Vaticano, sinodalità hanno passato una formulazione di un principio. Sinodalità algo passa, no, kita falta upatawag. Sinodalità nota algo con il no in genere. Nota algo passa di una formulazione di un principio con teoria, con no. So, Papa Francisco bisa ko, sinodalidad is never founded on principle, o idea. No, it's it just flow. Spontaneidad. Itasali ko ito. Itapatig ko ang reach out. Itapatig ko sa Spirit. So, no tanto basta de la formulación del principio o con teoría, ma un desarrollo, actitud disponible para tratar de un dinamismo constructivo, respetuoso, hacia la empresa. Ahora nos está haciendo otra de la manera de nuestra empresa. ¿Cómo tal es Dios? Primera gallera, mamá se convirtieron a federal. En el Istituto Católico in cielo, il funerale mes básico, di malpes. Kita senti din sa palabra. Awal al momento ko gusto na nagtatapara, gusto na ko yung espiritu, gusto na ko estimar. Protocolo, translation. Inutin. Pero algo así, en cierto momento,
unos castellani, pero sempre effervescent accompagnato cariño, andando bisa con sí, questa disciplina, e dopo un punto interessante, regla, e dopo io, se non che non è regla, dico, e non è regla. Una volta cominciamo il suo lamento, palabra pisana e fine. Tra l'altro, il mensaje era differente. No? So, respetuoso, de impactamento, de manera corazón, escucha con atención y abrir para el diálogo. Escucha con atención. Kung paano sa panahon, kasi wala ano sa conversar, iba un punto, unos tan diferencia con él. Mientras escucha, para preparar argumentación contra si no vuelvo a pisar sí, pero mi tiene un colega na cosa, Monsignor Craig, mi gusta tinte, importante na conversación siguro que tinte. Você me gusta por sí, pero Miguel como contesta sí, sí, pero. Ya, pero ¿cómo? Sí, pero. ¿Sabe? Sí, pero. Sí, pero. En este proceso de adaptación, tanto personal y comunitario, algo di comunitario cambia, algo di comunitario che cambia in lei. So, every gift is a challenge. Mi sa come tiene capacidad de talento, pero mi tipo de conocer su capacidad y su talento. Y quizás enviarnos talento tan competitivo. ¿Es esto normal? ¿Es esto normal que nuestra comunidad? Somos que show off enviar. No se ayuda. No se ayuda. Pero la actitud de ese cambio tinggi, con los afán de demostrar con nuestra capacidad un poquito más comparado con ello, en un comunidad superior de Chile. Fortalecer un poquito más. Ini banyak asunto aquí, pero bisa tapi kok bisa menos otro asunto, quizás en otro sama sebenarnya. Kita saking bisa, unos puntos igual, Dios ayúdanos a estar en dona. Y quizás mesmo dona, pero diferente intensidad. Bisa algo de computer, pero vivo más experto en Chile. Bisa po pagtrapo, iPhone, pero alis ka campeón de Chile. Hasta el drawing ka trabajo. Algo sila, no? May kanta, pero minsan, hindi na kantas, kung may musik pa. May kanta, may sentido de oído, pero kung lesa, iba no. Depende también como canta, pero no está esa no toca. Pero no tiene un sentido oído. Ahí canta, puede pagar la tabula. Se cayó, eso fascina, porque cada gente de su capacidad de talento. Ella tiene dificultad a los acuerdos, pero si esto mira en totalidad, con armonía, Dios queremos variar, pero y armonía se debe meta final, ahora no estuve para mutuo. Então, challenge para unir como comunidade de coração, amplia de maneira respetuosa de diferença e goza por descobrir variedade de espírito humano, aplicando a influência nessa poesia. Como esta influência certa estrutura da igreja, como isso cambia. Por isso, cambia assim, pero
Nada por el otro confronte dice, ¿cómo va a pasar? Mama, aquí se acaba. E ako preocupa. Pasok ng sugyo, kaanda o grupo ng lesbian. Inukya sugyo nila lesbian. Isuyo pa ko ano pa, bayan yung adulto. Kung tayo mama kasi na preocupa. Mas pwede kami kumisap na nilika o LGBT, lesbianismo, homoseksual, kapita. Ito na na-establish din konfirmasyon ko, konfrontasyon, mga praktika. Mismo ko bihasa ng tayo sisiko, karabal praktika. Ito na, itapularisahin. Inaoray akong asunto ko tapularisan. Ito na doon ang sandwich, kami ni dos formas. Binibiyahan, ipagpahalisan. Masuk sa ikut bypass. Hidup boleh itu. Sebenarnya tidak. Kita lihat di artikulo di Obispo na Asia tocante masonería. En ley canónico, en ley 1927 de Old el canónico vio, intervisa Moisés, general dogma bilang miembro de masonería. Está prohibido y castigo tanto excomunicación. El ley nuevo, y no avisa como excomunicación, pero avisa por la desformación. Hindi naman renta yung una militante trabajando contra la Iglesia Católica. Incluso masonería. También dos encuentros de expertos en la Iglesia Católica y expertos en masonería, maniquismos. Na napili ka Iglesia cambia el tono hasta kita palabra masonería. Y también con la calor, quinta de masonería. Pero en descripción del grupo militante que está trabajando contra la Iglesia Católica para vivir. And of course, masonería, una de su enseñanza esencial, corazón de su enseñanza para toda la Iglesia Católica. Iglesia de Cristo, una cambia de santo, una cambia de santo. Pero la argumentación está en diferentes grupos de casas Lach, que llaman Lach de masonería, no todos han adquirido el principio aquí de masón, pero nada más autónomo. No crea un buen relación con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, como contesta en la Iglesia Católica, de principio también no está condenada, que vosotros tienen el artículo E, vosotros tienen enmienda E para con la Iglesia Católica, pero no está trata de un gozo diferente en el nivel de Iglesia local. O sea, esta una cosa, tal vez con Irán y Israel. De cómo Irán y Israel nunca pagaron sobre la constitución de Irán para permitir erradicar Israel. Que tan tempo es la parte de la constitución Israel por sí. Claro. Podemos comprender lo que está rompe cuando estuviera en totalidad. Ok, letra D. Documento non anticipo dove va a ser totalidad. 20 de junio a publicar documento instrumento labores. Está aquí, instrumento labores. Instrumento labores significa estilo de iglesia. Ahora que hicimos la opinión de reunión, vamos a preparar el documento. Pero el documento que está pasando una encuesta, también una encuesta para el consultorio. Eso es el trabajo de documento
durante il riunione nata discutere punto ng dokumento na presentado. Y por agregar, y por quizá, y por cambio completo hasta el periodo de documento por cambio. Visita sucedido, por lo menos también algo a discutir. Visita el instrumento labores, para y luego de octubre aquí bisa kita lo que obispo dan también página de DJ, más o menos 50 páginas. Sabi tayo mas summary kasi yung dokumento mucho largo, mucho técnico. So, isa tayo para kailangan de 7 asamblea continental, so 7 continentes. Punta bien puede relato na sumario de diócesis, grupo na religioso, y otro grupo na particular. Y nos de APC, hindi relato na ako yung website de APC. So, kung interesado, may subir yung website de APC, podemos mirar el relato de diferentes diócesis, hasta de las diócesis. Y también un papel que también puesto sobre Michael y Cortes Amanda Catur, pero honestamente, para mí es posso y no había mandado mucho peso. La soberana traté de ser como encuesta. El sínodo nunca trataba una encuesta sobre el sínodo tanto harus dipayo, topiko harus hukum sa akin. Berarti spirito by Dio. Belum sudah diskusi kung masolusyonan ang problema. Pero gusto abrir patur diferente posibilidad a los pocos de otro clima y asunto. Mas mabubiyan ito mas fácil, ali ako, si problema, ang bakit yung problema, ay sa kita solusyon. Pero cuando necesariamente por solución para satisfacernos. Aunque hay solución, crea otro problema. Pero si no tenemos solución, crea otro problema. Nosotros, en raíz del problema, no es nuestra curva de policía ya está para dar solución al problema en la manera. A mí kita começamos com ordem, as coisas solution, biological care, hanya injection, jalan kita, ada bobot. Pero ini solusinya itu, kita stapa kasi, nanti nerve na siya. Problema kita. So, kami pihak kasi, los mismos. No das problema, pero corta con iglesia en el camino. Nunca nos tuvimos problema, salvo el problema. Salvo. Pero no me llama misa. ¿Por qué no tiene problema? ¿Quién no tiene problema a todo? Nada. A mí que no tengo problema más, que fica tranquilo, pacífico, tranquilo. Bueno, el único lugar que me santo, poder estar tranquilo, es la santidad. Porque como se pasa de Shalom, más problema ahí. Ok, con vamos a documentar aquí en las iglesias de la documento tem 50 páginas, em 2 secções, documento sumário de encontro lá, necessário documentar, e de 2 partes para discernir e para discernir. A meta de sino aqui, quando trata do criminal do futuro, em cambio, com o chão de o futuro da igreja de maneira que vai problema da cultura. Tapi simplemente de la cultura. Cultura tiene algo de ver con nos vida humana. Cada uno de nosotros pertenece a un cierto lugar, cierta región, una cierta cultura, un cierto pensamiento. Eso es la mirada. Y siendo de la verdad,
Wala nang hasi. Hindi mo ako bibihan ng tapat. Problema na, di ako susiswa. Problema na, di hopi Diyosis na magkakaroon. Problema na, di hopi Pastor, Mester, Inkarsila. Isay, okay, punto lang isa, kung nakapapyo kung kami asunto de siya na wala kapatid ko ng kasi. Na Africa. Hindi ko talaga ng Africa. Pobreza. Vida de patronal, vida de riqueza, pero nunca goza de la riqueza. Educación. Y necesidad básica de gente, viva típicamente como agua. A Asia, hindi ko problema ng Asia, hindi na Amerika. Ito. Migrasyon. Venezuela ang problema ni sa amin ng país. Ecuador, Peru, Israel, Pilipinas, Bolivia, Cuba. So, nag-uti sa problema propio. Pero cuánta es más importante, puta es importante, pero también otro país rico, wala castiga otro, encarcela otro, mientras si otro na culpa, hindi efectivamente permanente. A sobrevivir ao lixo. Amanhã, mas castigar direito, irmã. Sabi kami hirap ito yung iglesia difícil, mahal, pero ipapakita quizás ahora nuestra familia como romana está más fácil que nos tiene de una solución sin perjudicar ni un alma. Sin castigar, están sufriendo. Y otra fase vamos con el amor. Que sin compromiso está sufriendo nada. Viajaban, a manera que obispo, el obispo, la palabra de parte de federalismo, obispo de New York, era Bishop Hobart. ¿No conocen ustedes? Archbishop Hobart. Archbishop Hobart na-aakusa o na-complese del abuso sexual. No puede el abuso sexual, pero defender su sacerdote na hace abuso sexual. Eso como el abuso tapo, él ayuda el sacerdote na akin ng tapa. Sino mo po tinatang. Ano po din ang iglesia? Pero lagi ka masulita, pensón, se tipo baja, básico, pero como tiene un condena, pasó una vez y no puede funcionar, manera como obispo, para vida de las de su vida tranquilo. En su postración, en la Magna Carta Vaticano, el que sale con sacerdocio por el obispo de la laico. Para conquistar, no ve, o sea, que como obispo. Está sufriendo como obispo, porque no puede funcionar como sacerdote, sobre que no puedo hacer misa público, pues aparte que también no tiempo tiene caso andando, no está ahí en público, bla, 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 bla. Pero la Biblia no ve nada en que, no que la hace en la casa. En la casa con señora, la declara de empresa, abre la casa con señora. Nosotros, que no puede funcionar como obispo de pastor, pero tiene un camino para el gobierno tranquilo, aquí tiene un señor a comprometer a casa con él. Ahora, el Vaticano contesta, no se va a reconocer el casamiento de él, que era como obispo.
Indiano, ang aming personalidad Indiano, English ang mes. Nagkasalitas yung mes hindi. Pero yan, di ko na-expect yung institusyon utahin. Mas ko kung pero. Pero punta, hindi na kami. Kaya ito Robert na hindi ko ipapapinili. Ako ko hindi ko at hindi Papa Francisco. Masa ako ikaso na. Pero ito kung i-handle, kung biyahan dos mes, tapos na dos mes, hindi na sa COVID. Okay, ano sa masing break muna ako? Pero mientras gusto pag-break, bigyan pa po so, meditar pa, letra F. Pregunta na po, isinulo, isinadalidad, kulpa, panos contesta, o obispo ng contesta, panos joy, kung siyempre mas na obispo ng sakit. Lalo na sa prinsip. Pregunta numero 1, kung gusto bilang mas mo kung sino ang instrumento de unión con Dios y unión de Dios con Dios. Iko amin como sacerdote en caso. ¿Cómo bilang un signo a unión entre a mí y Dios, a mí como humana y mi humana colega ser Dios vía a mí? No me arrepiento. How can we be more fully assigned an instrument of union with God and of the unity of all humanity? Okay, ito pa po yung general. Pero nagamos aplicar ang pinos contexto local. Número 2, kung mas may programa kung artikulo el carga de carrera del servicio de evangelio. How can we better share this and pass in the service of the gospel? Isang pamilya ng biyang din isa. Cuánto mismo dividir a sobra. Un otro que vive ayuda, pero la persona o te, el pastor te, no quiera, se queda vivir. ¿Quién visita si se aplica? Se queda vivir por favor. Vaya na. Mira, boss, dice, ¿verdad? Esto, no me dejan nosotros no me libre. Era nos aqueja por, sí, nos quejan de ayuda, pero no te quieren de ayuda, porque no quieren, no hay nada. Número 3, qual é o processo, a estrutura da instituição de igreja similar missionária? Aqui não é também que era estilo, proceso, institución. Ahora que parte de institución, ya se imagina que diferentes departamentos de la iglesia, diferentes sectores de la iglesia. En plan diocesano, nos tiene sector de educación, de escritura, de financiero, de school, de catequesis. Segunda pertenece a la comunidad. Sentido Cristo sulla conoscenza quando le persone scompaiono. Basta, non praticare mes diocesi per sentirsi. Non sappiamo pochi di planificazione diocesana, però secondo che siamo allora, o chi conosce allora, non capire. Ma è come sta. Pastor ng limon, okay? Pastor ng limon, basta. Ikaw ang isang po, sige, pastor ng isang po, no, wala ko hindi ko man nagkasa pastor ng isang di ka nitalo. Yung grupo na po kaya limuda, no, kung isa tayo na po ng asistensya sosyal, kasi magpupunta ako, particular, umisita ko. Gusto po, hindi masyado bureaucracia, conosco da prossima ottimale, attualmente vedo che è spirito di Papa per animare il gruppo qui pensare di noi. Pero l'interpretazione non solamente l'interpretazione, implementazione tutta con linea.
O dapat isip, no, isip considera yung different linya, different camino, different moda, pagiging i-construir il regno di Dios nei Dios. Amen.